ndabasuhuje mbifuriza ibihe byiza mwese abahisemo gukurikirana Izuba News TV. Uru rukaba urubuga rukugezaho amakuru yose yo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Njye ugiye kuyakugezaho nkaba nitwa Claude Hategekimana wiyemeje kubabwira ibyo mukwiriye kuba mwumva. Ubu nkuzaniye andi makuru mashya avuga ku ihanurwa rya drone ya FARDC yahanuwe. Bivugwa ko yahanuwe na M23 mu mirwano isa niyongeye kubura hagati y'uyu mutwe n'igisirikare cya Congo FARDC. Ibi gusa kuko nkuzaniye n'andi makuru mashya avugwa ku matora yo muri Congo, tukaza kugaruka ku migambi ya Moise Katumbi nyuma yo gutungurwa n'ibyavuye mu matora. Byarangiye Tshisekedi ari wiyegukanye, ariko kugeza ubu Moise Katumbi akaba atarabyemera, ahubwo akaba ari gupanga gukora akantu muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Duhereye ku makuru y'ihanurwa rya drone ya FARDC bikozwe na M23, ko hari amakuru avuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere mu burasirazuba bwa Congo havugwa ihanurwa ry'indege itagira abapilote mu bwoko bwa drone mu mirwano yahuje FARDC na M23. Bivugwa ko iyi drone yahanuwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23 ubwo yacaracaraga hejuru y'ikirere cyo muri teritwari ya Nyiragongo, igamije kurasa no gutara amakuru ku birindiro bya M23 biherereye muri aka gace. Ndetse ibi bikaba bibaye nyuma y'uko kuri uyu wa gatandatu FARDC yari yakoresheje iyi drone mu kugaba ibitero kuri M23 muri bimwe mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe muri teritwari ya Masisi. Bikavugwa ko bombe z'iyi drone zahitanye abaturage barenga 10. Kuri uyu wa mbere FARDC nabwo yagerageje gukoresha iyi drone mu bitero yabyutse igaba muri teritwari ya Nyiragongo ku barwanyi ba M23. Bikavuga ko nabo bahise batangira kwirwanaho bakora ku ntwaro zabo zikomeye, ari naho havuye guhanura iyo drone ikunze gukoreshwa n'igisirikare cya Congo kiri kumwe na Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi n'abacancuro b'abazungu. Iyi drone bivugwa ko yahanuwe ikaba ariyo mu bwoko bwa CH4 yaguzwe mu Bushinwa. Bivugwa ko ifite agaciro karenga miliyoni y'amadolari, ikaba ifite ubushobozi bwo kugera ku butumburuke buri hagati ya kilometero 3500 n'ibihumbi 5. Ni drone ihanuwe yiyongera ku yindi herutse guhanurwa mu mpera z'umwaka ushize muri teritwari ya Masisi ho muri lokalite ya Kirorirwe, ubwo yari iri mu bikorwa by'ubutasi byagombaga gukusanya amakuru yagombaga guhesha inzira indi ndege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 kugira ngo irasidahusha ku birindiro by'abarwanyi ba M23 biherereye muri ako gace. Uretse iyi mirwano yaramukiye muri Nyiragongo kuri uyu wa mbere, ku munsi w'ejo hashize ubwo hari ku cyumweru mu gace ka Tongo hari amakuru avuga ko M23 yakozanyijeho n'umutwe wa FDLR haraswa amasasu menshi muri Kicanga mu gace ka Shahemba. Andi makuru akavuga ko nubwo FARDC yongeye gukoresha indege z'intambara, M23 ikomeje gushimangira ibice byose yafashe muri teritwari ya Masisi, Rucuru na Nyiragongo. Ndetse hari n'amakuru avuga ko M23 iri gutegura ibindi bitero simusiga bizarangira ifashe icyerekezo cyo muri Kivu y'Amajyepfo, nubwo hari ingabo za SADC zatangiye kugera muri Goma ziyongera ku zindi z'u Burundi zimaze igihe mu mirwano zifasha urugamba igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ku rundi ruhande ariko mu rwego rwo gukomeza kwitegura imirwano, igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyakoze impinduka mu buyobozi bwa gisirikare byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, Ituri na Ekwateri. Aya makuru akaba yaragiye hanze ejo ku wa 7 Mutarama 2024. Gusa ubuyobozi bukuru bwa FARDC bukavuga ko aba bajenerali bashyizweho by'agateganyo. Ba ofisiye ba FARDC bashyizwe kuri iyi myanya n'aba bakurikira: hari General David Mushimba, akaba yagizwe umuyobozi w'akarere ka 13 ka gisirikare mu ntara ya Equateur. Hakaza General Ntambuka Bane, umuyobozi w'akarere ka 33 k'igisirikare cya Congo mu ntara ya Ituri. Hakiyongeraho General Michel Mabondani, umuyobozi w'akarere ka 34 k'igisirikare cya Congo muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu wanyuma akaba yasimbuye General Bruno Mpenzo Mbela uheruka gutabwa muri yombi mu minsi 8 ishize, ashinjwa n'ubuyobozi bukuru bwa FARDC kuba yarenze ku mabwiriza ajyanye no kubuza abasirikare gukorana n'inyeshyamba za FDLR no gucunga nabi umutungo. Ni mu gihe Colonel Okoko Onoya Bokeni yagizwe umuyobozi ushinzwe ibikorwa n'ubutasi muri Operation Sokola Grand Nord muri Kivu y'Amajyaruguru. Reka duhite dusimbukira no kuri Moise Katumbi ukomeje kugaragaza ko adakozwa kwemera ibyavuye mu matora kandi ko yiteguye guhangana na Perezida Tshisekedi wamaze gutangazwa ko ari we wayatsinze. Mu itangazo ishyaka rya Moise Katumbi ryasohoye ku wa 6 Mutarama mu mwaka wa 2024 rishinja komisiyo y'igihugu yigenga y'amatora Seni kuba yarakoze uburiganya mu matora, ngo kuko imashini zari zagenwe mu gukoreshwa mu matora zatwawe n'umukandida w'ihuriro rya Union Sacrée, maze bakajya gukorera amatora mu ngo zabo kugira ngo babone uko biba amajwi. Iri shyaka rya Moise Katumbi rikomeza rivuga ko bashingiye ku byabaye byose bidakurikije amategeko, risaba ko amatora yateshwa agaciro hagategurwa andi.
Iri shyaka kandi ryahamagariye imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bitandukanye kutemera ibyatangajwe na komisiyo y'amatora Seni ngo kuko ari igisebo ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu kandi abantu bo mu ntara ya Katanga harimo n'abajenerali mu ngabo za FARDC n'abanyapolitiki batandukanye muri iyi ntara ya Katanga biravugwa ko bafungishijwe ijisho nyuma y'aho inzego z'ubutasi ANR zisanze ko bashobora kwifatanya na Moise Katumbi bagateza imvururu aha mu cyahoze ari intara ya Katanga ndetse ngo zikaba zakwira mu duce dutandukanye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi bigashimangirwa n'uko aha mu cyahoze ari intara ya Katanga hoherejwe abasirikare n'abapolisi benshi baturutse mu zindi ntara kugira ngo bakomeze gucungira hafi abanyakatanga bakomeje kutizerwa na Perezida Tshisekedi hamwe n'abandi bantu bamushigikiye mu butegetsi bw'iki gihugu. Hano muri Kongo kandi ibintu biracyagira udubi by'umwihariko ku matora y'abadepite aheruka kuba muri iki gihugu. Ibi biraturuka ku kuba umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza muri DRC ariwe Philmen Monde yatangaje ko ubutabera buteganya gukurikirana abakozi bose bashinzwe imiyoborere ya leta, abakandida depite b'igihugu cyangwa se intara bafatiwe muri ruswa n'uburiganya mu matora yabaye ku 20 Ukuboza umwaka wa 2023 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muyobozi akaba yagize ati kugeza ubu ndagaragara mu biro nkorana n'ikipe yanjye abashinjacyaha bakuru n'ubunyamabanga ku madosiye atandukanye amasaha 28 ari imbere turafata icyemezo kandi gifatika. Ibi akaba yabitangaje mu kiganiro yagiranye na Radio Okapi ku munsi w'ejo tariki ya 7 Mutarama. Komisiyo yigenga y'amatora Seni kandi yahagaritse cyane abakandida depite bashinjwe uburiganya na ruswa amajwi yose babonye mu matora y'abadepite yo mu ntara n'amakomine mu turere na tumwe akaba yagizwe imfabusa. Icyiciro cy'abakandida bungirije bagera kuri 82 bateshejwe agaciro harimo bamwe mu bagize guverinoma, abasenateri, ba guverineri bungirije n'abandi. Umushinjacyaha mukuru akaba yagize ati ibiro byanjye bimaze igihe kinini kuri iki gikorwa, nta muntu uri hejuru y'amategeko, nkomeje rero ntazuyaje ku manza nshya zabo bose navuze. Dukurikije amategeko agenga amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uburiganya, ruswa, kwangiza ibikoresho by'amatora, gushishikariza urugomo ni ibyaha bihanwa n'amategeko. Ibi bikaba byagarutsweho n'uyu mushinjacyaha mukuru. Iyi nkuru kandi ikomeza ivuga ko ariyo mpamvu umushinjacyaha mukuru asezeranya gushyira mu bikorwa iri tegeko mu buryo bukomeye kugira ngo ace intege ibintu byose byo kurwanya indangagaciro za demokarasi mu gihugu cya Kongo hose. Sosiyete sivile n'imiryango myinshi iharanira uburenganzira bwa muntu, cyane cyane ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta iharanira uburenganzira bwa muntu REDO, rifite icyicaro i Butembo mu majyaruguru ya Kivu, bavuga ko urubanza rw'abategetsi kuri ibyo byaha rugomba gutanga urugero kugira ngo barwanye uburiganya mu matora. Umushinjacyaha mukuru atangaje ibinyuma y'uko abanyapolitiki batandukanye hirya no hino ku isi batangaje ko amatora yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabayemo uburiganya ndetse kakwiye gusubirwamo. Uyu mushinjacyaha nubwo atangaza ibi ntiyigeze avuga ko mu izina rya rubanda azatanga ikirego asaba ko aya matora ateshwa agaciro. Mwakoze gusoma ku nkongoro ifutse nari mbazaniye. Nitwa Claude Hategekimana, twongere mu makuru yacu ataha.